Iterambere mu rwego rw'ubuvuzi rigenda ryigaragaza buri munsi. Indwara zahitanaga abantu benshi mu kinyejana cya 18 ntizikibahitana muri iki kinyejana cya 21. Igikorwa kigaragaje cyane mu buvuzi gifatwa ko ari impinduramatwara muri uru rwego ni ugutera imyanya mishya mu muntu usanzwe ufite iyangiritse, organs transplant. Iki gikorwa cyo gutera umuntu imyanya mishya cyakozwe bwa mbere mu mwaka w'1954 nibwo umuntu wa mbere yahawe impyiko y'undi. Mu mwaka w'1960 indi myanya nk'umutima, ibihaha, urwagashya byatewe mu bantu bari babikeneye ndetse biza kugenda neza. Nubwo iri terambere ryabaye gihamya y'ubushobozi n'ubuhanga bwa muntu mu guhangana n'indwara zibasira muntu zikamutwara ubuzima imburagihe, abakurikiranira hafi iby'uburenganzira bwa muntu bagaragaza ko iri terambere mu buvuzi ryakurikiwe n'ubucuruzi buteye ubwoba bwo gusarura imibiri ikenerwa bikozwe ku ngufu cyangwa hakoreshejwe ubushukanyi, human organs trafficking. Muri iki kiganiro turabagezaho byinshi ku bijyanye n'ubu bucuruzi bw'imyanya ya muntu. Turagaruka ku mayeri ndetse n'uburyo abantu bashukwamo bagasarurwa bimwe mu bice by'imibiri yabo. Muri studio za General Knowledge Channel muri kumwe nanjye Joachim Nkurikimukiza. Naho mukanya. Imyanya y'umubiri wa muntu ishakishwa na benshi ku masoko ni impyiko, ibihaha, umwijima, umutima n'urwagashya. Ibi bice bizwiho kuba bishobora gusimbuzwa. Ibi bivuze ko umuntu ufite kimwe muri ibi bice by'umubiri cyangiritse ashobora guhabwa ikigisimbura giturutse mu wundi muntu. Amategeko agenga itangwa ry'iyi myanya ateganya ko habaho ukwemeranya kw'abantu babiri, ni ukuvuga ngo utanga umwanya w'umubiri ndetse n'uwakira umwanya w'umubiri. Mbere yo guhabwa imyanya y'umubiri bishyirwa mu nyandiko ndetse igashyirwaho umukono n'abantu babiri bari muri iki gikorwa. Uburyo bwa kabiri hari uguhabwa ibice by'umubiri byabitswe mu buryo bwabugenewe nyuma yo gusarurwa ku mibiri y'abantu bapfuye, nyuma yo kwemeza ko imyanya yabo yazabakurwamo noneho ikazabikwa ikazafasha abazayikenera. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe na National Center for Biotechnology Information, umubare w'abantu bemera ko imyanya yabo yazakoreshwa nyuma yo gupfa uri hasi. Ubuke bw'iyi myanya ya muntu ugereranyije n'abayikeneye byatumye haduka uburyo bushya bwo kuyisarura mu bantu mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi byatumye havuka icyitwa black market for human organs. World Health Organization WHO itangaza ko byibura impyiko 12,000 bigurishwa buri mwaka kuri aya masoko atemewe. Iri soko ryinjiriza abarikoramo akayabo ka biliyoni zisaga kuri 2 buri mwaka. Igiciro cy'umwanya umwe kuri aya masoko kiri hagati y'ibihumbi 30 by'amadolari kugeza ku bihumbi 150 by'amadolari. 90% y'ibyaha by'ubucuruzi bw'abantu biba bigambiriye kubagurisha mu bikorwa by'uburaya. 10% haba hagambiriwe kuzabakuramo bimwe mu bice by'umubiri wabo, trafficking of human being for the purpose of organ removal. Aba bantu baba bagambiriwe gukurwamo ibice by'umubiri basezeranwa ubuzima bwiza, akazi keza mu bindi bihugu, ariko iyo bagezeyo siko bigenda. Ibyegeranyo byakozwe n'abashinzwe ibyaha byambukiranya imipaka bigaragaza ko birangira aba bantu baburiwe irengero. Ikindi cyiciro cy'abantu baza mu ba mbere mu kwibasirwa n'abasaruzi b'iyi myanya ya muntu ishakishwa ku masoko ntabimukira. Umutekano muke uturutse ku ntambara yo muri Syria yateye abantu ba Pakistan guhungira muri Lebanon. Benshi muri aba baturage bahuye n'ubukene bukabije. Abacuruzi b'iyi mibiri ya muntu bibasiriye izi mpunzi, bazishukishije amafaranga makeya ubundi basarura bimwe mu bice by'imibiri yabo. Mu nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Guardian ivuga ku musore wagerageje kujyanwa ku mugabane w'Uburayi aturutse mu gihugu cya Eritrea. Ageze mu Misiri yaguye mu gico cy'abantu bifuzaga imwe mu mpyiko ze.
yakuwemo impyiko imwe noneho yishyurwa ibihumbi 5 by'amadolari. Amadolari yaje kuribwa n'umwe mu bari bamwijeje kumugeza i Burayi. Nubwo iki kibazo cyo gusarurwa bimwe mu bice bigize umubiri byigaragaza mu turere dufatwa ko dufite ibibazo bifatiye ku mutekano muke, bitangiye kugaragara ko iki kibazo cyatangiye kwigaragaza ahantu hose. Umusore Ryan Singleton wakoraga ibijyanye no kwerekana imideri muri leta ya Georgia yerekeje muri California mu rwego rwo kwagura imirimo ye. Yaje kuburirwa irengero, ariko nyuma yaho umurambo we waje gutoragurwa mu butayu yakuwemo bimwe mu bice by'umubiri. Ugukwirakwira kw'ubucuruzi ni ikibazo gihangayikishije inzego zikurikiranira hafi imibereho myiza ya muntu. Ukuzahara k'ubukungu ku isi n'ingano y'amafaranga aturuka muri ubu bucuruzi bw'imyanya ya muntu biteye impungenge ko bishobora kuzazamura iki gikorwa kibi cya kinyamaswa. Uruhare rw'inzego zitandukanye mu gushishikariza abaturage kuba maso birinda kugwa mu mitego y'abashukanyi ni ingenzi mu gukumira iki kibazo. Turabararikira kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Niba utariyandikisha kuri uru rubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye General Knowledge Channel, wakanda kuri subscribe, ubundi ibiganiro byacu bikazajya bikugeraho. Ushobora nanone gukanda ku izina ry'uru rubuga General Knowledge Channel ritangiwe na hashtag riri mu ibara ry'ubururu munsi y'iyi video, ubundi ukareba ibindi biganiro byatambutse. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Tubifurije ibihe byiza n'amahirwe mu byo mukora byose.